Салам достор, бүгін жекшемби күнгө 23 декабрь вечерний көйнөктү сураган элеңер. Тартып көрсөтөбүз. Кандайсыз? Жакшы. Жакшысыңарбы? Суукта үшөй эле иштеп атасыңарбы? Акча үшүтпөйт. Акча үшүтпөйт, Чарчатпайт, карытпайт, акча. Туура айтасыз. Соода эле болуп турса, үшөбөйсүңөр, Ооба, кеттериз келет, ала берет, чаңга. Мен Ооба. Апалар ага сүйөт да, эжелер. Ооба, менен сурашкан эле вечерний көйнөктөр тартып бересиңерби деп. Ошого сизден келип тартып кетейин деп келдим. Тааныштырсаңыз, кандай көйнөктөрдү боюнча маалымат берсеңиз. Байчапандар болот. Байчапан? Байчапан деп коебуз. Турция бар, корейский бар. Размерлери 42ден 62ге чейин. Сеналары 6000ден 10000ге чейин. Аны кандай сенара? Анан бул үйлөр көйнөктөрүбүз бар. Корейский 6000ден 10000 сомго чейин да. Размерлер бар, расцветкалары да бар. Кээ бир модельдер 5 расцветка болуп калат да. Размерлерде 5ден. Калынган размерин беребиз. Кемзирлер бар. Мына ушулар кофта юбкабы? Кофта юбкалар. Бамбукпа же кандай? Булар 8000ден. 8000. Размерлери да бар. Юбкасы кандай экен? Юбкасы мындай кремовый келди кызы. Кремовый модель. 8000 дедиңиз, Жашыл да барбы? Жок, бунун ушу бир эле. Жакшы бар эле. Көрүнүп калды. Кара эле калды. Анан үйдө сеттер бар эле. Мына ушу расцветка калбаган да. Азыр уже фирмалар, фабрикалар жабылып калды. Жаңчылады. Кытай, Турция. Ошо болгон. Мына ушул көйнөктөр канча экен? Велюровый. Февралда ачылат бурса. Февралда. Мына туникаңыз канча? Кайсылар кыздар? 3000 сом. Мына ушул көйнөктөр вечерний 7-8 миң, мына ушулар. Кемзир менен. Мына кемзир мененби? Чүп кемзир адден. Кемзир адден 5000 сом. 5000 сомдо. Буларды айтсаңыз, Булар кемзирлер да ошо Турцияныкы 5000 сомдон. мыналар, Узуну бар, корейский. жакшылап көрсөтүп коесузбу? Мына мишурусу бар. Мыналар 5000 сомдон. Бул корейскийси. Анан мына кичине узунурагы бар. Var da 5000 сомдон. Şunun sarısı var, ağı var. Bunun da uzunları var. Ушулар канча? 7000. 7000денби? Турецка? Mına o var 8000. Мына ушул канча? Мына ушул. 6000. 6000. Разрезы бар экен, Razmer ошо. var. Bunun da kopyalar var 8000'de. 8000. Размерлерчи? Bu şu razmette bunu başka koptama kişi bulur, bunu başka yüklemene kişi bulur. 8000 дедиңиз. Ушул көйнөк канча экен? Buna 8000 burada. Размерлер бар. Razmeri var. Yok bunun razmeri kalmadı. Kalmadı. Buradan daha kalan yok, buradan daha kalan yok. Şu birden ile kaldı. Şöyle bir şey var. Şöyle canlıcılıklar kadar. Жаңчылар. Moğollar var, Povuşim'den. Şunun ağı var, karışım, ağı şişeti var. Канча расцветкасы бар? Şunlar Povuşim'den. Расцветкасы канча? Razmerleri, rasitler, bunlardan var. Канча? 9000. 9000. Вечерний көйнөк сурагандар үчүн. Buna kupra deyip, buna koynuklar az 40 model çık. Купра. Kupra deyip koynuk. Канча болот? Эмне бул материалы? İçi de böyle 40 çıkan modeliz. Ушундай цветтери барбы, коричневый эле? Мына көйнөгүңүз кара. 7000денби? Кара эле цвети бар? Kara, çok beş Башка 5 цвет. Artık yaşlı. Бул нече? Мына 7,5. пиджак менен юбка 7,5 ба? Кандай размерлери? Şokolatın şiyet var, karışım. Ana şu yoğurdu şiyet var. Razmerleri var. Bundan da başkalar var. Bunun rasitası sarısından var, kızından var, yaşından var. Байчапан канчасы? Başkalar da var, 8000'de var. 8000. Tursiyan. Мына норкалар натуральныйбы же? Bunlar eka şuba. Эко шуба. Kıtay'da. Канча? 7000.
Кашуба, жетимен бирөөнү да бар экен. Ушулар канча? 6000. 6000 ба? Бардой сетем айысын сет. Бардойда жаш кеттік жашы. Азыр жана неме жаңышынға бағынға барабыз еш мына. Сонун экен. Жакшы. Атласы сон. Мына көнүктөн баарына да ая жаш кеттік да. 12'de сататканбыз азыр ошо тазалатып чыгарыларчы. 10 миң кеп берет ая сонун көнүктү да. 10 миң. Сеніздер арық чинап кеткен кийген эле аялдар алып атат, жаш кыздар деле алып атат, аялдар деле алып атат. Алсам окшойт да ушундан. Ооба, албаным фигурансы аша чын. Жама сон жарашат экен. Кийген эле алып атат. Аябай сонун экен. Сонун. Канча миң болуп калды дедиңиз? 10 миң. 10 миң. 10 миң ба? Мына ушул жерге 5-чи контейнер, 2-чи проходко келип көрсөңөр болот. 3